Ja si požurio, brate moj. Da, ajde. Čekaj, stani, sil. Molim? Moram ići vidjeti. Ne, molim. Moram, ajde. Hladno je, aj sa Biće tu mnom. borba neka, koliko ja vidim. A šta mi briga? Ajde, inako su ovogodišnji praznici. Zamalo Biće tu prošlo. borba za mene, bojim se, ja. Što za tebe? Zato što sil je. Ne bi se osuđivo ući unutra. A ne pita tebe niko. Aj neću, aj mi čovječ kupi nešto jesti. Onda ćeš kupiti knjige. Bolje knjige, nego Misliš? ulaziti ovdje gdje je sale. A ja vidim, ovo sam koža. Hoćeš već kupiti knjige? Knjige ili ovdje? Aj, malo da se obradujem, aj. Mene to isto košta. A je vidiš? Bolje je to, aj. Šta? Ne gledamo te skupe. Nije Valentina skup, još jedna sniženja. Valentina nije skup, jel? Pa 129 i 20%. 129 i 20%, dobro, super. Pa et vidiš. Ništa opet tu gdje jest, ne diraj. Da zapamtimo gdje stoji, ja? Da. Koja je ovdje? Jop. Imam jop. Gasove su isto, ali ova mala gasova. Ništa ne valja, to nema kvalitete nikog, ja vidim. Gdje? Tu. Pa Miloše, ti si ne razumiješ u tu tome. Ja se razumijem, točno jasno. Gdje se da? Bordo farba u modi. Vi muškarci uzmete jednu torbu i to nosite godinu dana. Kod nas za ženja mora ići uz ovu jaknu, mora ići uz onaj kaput. I to je problem, razumiješ? Problem je to što smo još ovdje ušli. Nije. Ona mi je fina, Valentina. Koja? Još ona, Valentina. 20% i to je to. Ajde vidim ponovo tu Valentinovu. Je to za Valentinovu ili? Za Valentinovu, da. Koliko ima još to? Pa taman to, ostavit ćemo onda za Valentinovu.